FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka ni zana tang khan run of 32 kheltan anita a heta hian South Africa le Canada te in machonin Los Angeles Stadium ma mi pui sing ruk sang kwa zanhi samthum pasari pungkho ma in khela hian gol khat aluta Canada hian hun top don nai minisam ko panina a estakoya manga gol moyan khung mangin South Africa hian neya in elna thleng tu zinga mi Canada hian run of 16 anin pet kai he me chai hian Canada hi anchung nung zoka South Africa hian ball an chang tam zok na in an lawom lo zoka Canada hi gol ma an lawom thin hle South Africa hian an dang thei ram zela an goalkeeper che that tang kai pui bokin minute som ko chung chu Canada hi an chel theya ma se additional time a chel thei tangang lovin dinglam sira tanga Canada ina cross ball an nei South Africa lam hian tau chuakin penalty area pona estakuya hian achanga a oma siam remin ball shot a volley ngala far post lama moisetin a goal he goal hi kumin World Cup knockout round na goal ma saber ni in chakna goal ani ngal boka Canada tan chuan goal lubi kani Canada chakna goal khungtu Stephen Estakuyo hi player of the match ha thlanania in khel chunga a che that filor wang po ni lovin he match ha danglam na siam tu ani wang zokin he choi moina hi adong ti ta ila kan soi sual lawang he match ha South Africa kai hre tu Hugo Bruce kum samsari pali le ni samsari pakwa upa ania he wang hian FIFA World Cup chanchina knockout round b ka team kai hre thei upa ber record tharasiama ama a record cheltu chu kum sangni som pariat FIFA World Cup a Uruguay quarter final hruai thleng tu kum samsari pakhat mi Oscar Tabares kha ani ti hian run of 32 paltlang ma saber Canada hian run of 16 a Netherlands le Morocco in machona chakjok an machon do na July ni lizana run of 16 match hi an khelang Zaninah naktuk zinga run of 32 hi khelchun zom ani do na in khel enchak om tak tak ni in ramlang sar pathum anin lan do na Zaninah somle chanve hian Brazil le Japan anin machonanga naktuk zingdar nia Germany le Paraguay in machonin naktuk zingdar ruk le chanve a Netherlands le Morocco anin machon don boka hengin khel turte hi THLIRLAWKNA ila Zaninah hian dar somle chanve a Brazil le Japan anin machon don tasia mizo zinga po mi then khat chuan tan tur jok an hre lo mai thei mizo zinga Brazil tan kan tama Japan hi Asian an lo ni ve na laya tan tu kan tam boka chu thiang ang ani awang chuan en po achak om zual Brazil hi FIFA World Cup khel kim vek om chun ni in lotling ber an ni boka World Cup a voinga champion tling om chun football ramro pui ber ti thin an ni Japan hi Asian football powerhouse ti thei ni bokin Asia ramjinga FIFA ranking a sang beran niya South American football thiam ram le Asian football thiam ram anin machon don ani ber chu Brazil hi group C te bula pakhat na point sari nei chunga run of 32 khel turan niya Japan ero group F te bula pani na khel thuma point nga nei chunga run of 32 khel turan ni Japan hi Netherlands laka tlom an pum pela gol ni ve khunga anin ne tok pui nuin Tunisia silifain an sopa Sweden nen gol khat ve khungin anin ne tok leya ramlang sara chiar thei pani Netherlands le Sweden laka an tlom big mi alo Brazil hian an match masabera Morocco machonin beseyan phak lova selna tam takin azui ngal bokani kha ma se Italian coach ro puita Carlo Ancelotti kai shwai hi anin siam thachet theta an match ni na haiti an machon khan ma an son le sithum fain an chakzuya anua Scotland sithum fai boka ne lein Brazil hian match an khel tam tiala an thatial an khela mu namba ka an huai chena gol nor konga an team ngai lova an tlar ma player te ring tok taka chom mia thin an ni na hi an hlawam zual na lai ni in chuta chuan an forward langsar tak mai tun ma a Brazil kor hachunga par chuak lei theilo Vinicius Junior hi kumin World Cup a hi chuan a par chuak tatlat maya Brazil in match thum an khel towa hian goal ala khung kim vek Brazil hian tlar malama Igor Thiago atangin Bultan Marcela an thutluk na fu tok lo siam thavatin Manchester United forward Matheus Cunha anget taviau maya Rafinha ain liam na in antuar zui ri lem lova Neymar la adam thato boxia Brazil boruak a thale Japan laka hian rin kai jok an ni ma se Japan hi team name an ni lova hei hi Brazil hian an von reng angai Netherlands laka khan voi ni an fual jok an ni chungin an sipur an su thei zela an fighting spirit a thale an khelfu tum phei chuan to khir takan niya kumin April tha Inlan meupo sikhat fine friendly match an ne kha khami ma khan kumin World Cup khel zinga mi Scotland an ne boka nikum November thla khan Ghana an ne bok
Zaninah an machon tur Brazil ngei po hi nikum October thla khan gol thum gol ni in an lo tukzal to boka khami tuma player engemaw zat kha Zaninah Inlan le tur an ni nge Brazil le Japan hi World Cup bi ka hian voi khat chau an lain machona chu sangni paruk World Cup khani in Group F a anom duna Brazil hian goli gol khatin an sop khati laya an squad khachu ain thlau hleya tuna ero khati lai ang em khan anin thlau ta lo thunga Japan player tamzok hi European Domestic Top League sang khel an nia hei wang hian ama ain quality an nei thazok Brazil ang emin an thalo ti maya nia Brazil hi tunma anga an thatok to lo boka wangin la thathau ma sela Ronaldo te Ronaldinho te kaka te hun lai anga tha an ni to lova chu wang chuan Japan tan po ngam le zuala machon angam om pha don Japan hi World Cup a hian quarter final la thleng ngai mi alo ni ma sela World Cup voisari an khel zo towa run of 16 voili anin pet kaya World Cup masa kumsang ni somni pahnia khela te khan group stage a Germany le Spain an neya chu wangin World Cup a meupo European team tha lo tukzal to tu hi Brazil tan film khur taka machon an ngai don World Cup masa a Germany le Spain an ne tuma an team ka shwe tu thau kha tu na hian an team ka shwe tu alania an pau khaudan adang lam tam lo ma an son jok ma ome chu wangin Brazil tan hian aol sam lo to pang Brazil big hi midfield le center forward a du thu sam lo zual ma sela goalkeeper a anni aya nei tha anom big lova Alisson Becker le athachang dol tu Ederson te hi top class goalkeeper an ni defender kan en chuan abikin center back a Gabriel le Marquinhos te Arsenal rin role le PSG rin role season man zo tak chia Champions League final match khel center back pahnih hi anin kop chot maya anni pahnih hi to khir takan ni asira ton hriat nei tha engprezara po zamlo turangai kumsom thum chuang to ve Danilo le Santos te anom boka Brazil tlar hnung hi an thatoka kumin World Cup a hian tlar hnung nei thaber pol an ni hial ome forward player te an nei thaboka Rafinha Neymar Vinicius Junior ti te Matheus Cunha Martinelli ti te an ther furmaya tlar malama hi chuan player du thlantur an nei tha hleya ma se kan soitak angin an midfielder te hi du thu an sam lova du thu an sam lo kan ti rual hian an khel fu tum ero chuan game khai thei tha an ni thunga an khelna club in nga na thiau an ni chu wangin Japan tan po Brazil hi fiana haw tak an tling dona anin ma chon hnung ber friendly match a Brazil zok hi tlo ma sela Zaninah hi chuan World Cup run of 32 match ani dona abo ruak le akentel adang hlak don Brazil nge kan ti ani lo chuan Japan lo that zia hi kan ti angai dona team taima player that chetaka khel mu tur anam lo na ani na te hi a mu nom hle rin na bel cha tu ani Brazil le Japan hian kumin World Cup a hian match thum ve an khel towa Brazil hi voi ni chakin Japan hi voi khat an chaka Brazil hian voi khat draw nein an latlom lova Japan hian voi ni draw nein an latlom bik lovani latlom lo ve in ma chon tur an nia an pahnih hian ram sangjok anin hlangkai theidon boxi lova chu wangin an voi khatlom na tlak pui tur jok hi tunge niang ti hi Zaninah anti chiang don Japan hian kumin World Cup a hian goal sari khung to in goal thu man chua Brazil po hian goal sari vek an khung to ma se goal khat chau an la chua thunga kumin bi ka chuan an sul hnu le statistic en hian anin tia tok viau maya match khata in chin fel tlak lo thil tu tur ani dona wangin zan in match hi pressure asang don hle Brazil le Japan in machona hian achak zokin run of 16 a Ivory Coast le Norway in machona achak zok an machon don ti po hretel ta ila Zaninah hian Brazil tan bultan tura ngai te chu Alisson Becker Danilo Marquinhos Gabriel Alexandro Bruno Guimaraes Casemiro Lucas Paqueta Ryan Matheus Cunha Vinicius Junior te an nia defense a hian Alexandro hian bulatan lo poin Santos talchon bulatan arin omani Japan lama hian bultan tura ngai te chu goalkeeper Suzuki outfield player a hian Ito Taniguchi Tomiyasu Doan Tanaka Sano Nakamura Maeda Kamada le Ueda te an ni in khel tur dang Germany le Paraguay in machon tura hian kaita ila naktuk jingdar nia Germany le Paraguay te hi run of 32 a anin machon dona chaktura rin kai jok chu Germany an ni Germany hian group E a Ivory Coast Ecuador le Curaçao te ompuin match thuma voi ni an chaka voi khat an tloma Germany hian an match masabera Curaçao goal sari goal khata sopin bulan tran thaleya annuwa Ivory Coast goal ni goal khata hnelein
an match thumna Ecuador an ngam lo thunga goal ni goal khatin an tlawm ani kha Germany hi an laka beise asan wangte po anianga an khel ala nge tok lo tlat maya Curaçao laka goal an chhuwa ngot te kha soisel theiatling ma se goal sari loi an khunga wang khan an hlia khu ne em maya selna lam alang sar ta lo mai chawania Curaçao laka an that dan bera an ngai anga an khel chunga goal an chhuwa kha chu ani dan tur ani lo an nuwa Ivory Coast laka goal veng him zo lo le in Ecuador laka phechon goal ni an chhuwa Germany hian match thum an khel towa goal an chhuwa zar zara clean sheet an la nei mi lo chu wangin goal som an khung towa goal khung lama har satna an nei lo ti thei an ni kara goal li an chhuwa tling der towa Germany level an player nei ena an mani atanga beseina omatang chuan an ma chonte chuti em a team thaturu an ni box si lova Germany hian an tlar hnung phuilo hi an siam that ngei angai ani lo chuan lo chak zel ta po ni sela round sang zoga team thazok an ma chon zel dona chutiang kara chuan an tlar hnung an siam thalawani chuan poilian zok khoi thei tur ani don Germany ina an ma chon tur Paraguay hi group D te bula pathumna ni in pathumna zinga ati thazwal pariata an tel phaga wanga run of 32 khel turat ling ve ta chawan niya match thum an khel towa voi khat chakin voi khat jowan neya voi khat vek an klom Paraguay hian goal khung an har sat leya goal ni chau la khungin goal li an chua an tlar hnung a phui lo hle chu wang chuan tlar hnung phui lo ve anin ma chon don ania goal alut ngei don ati ngam Paraguay goal khung theilo zia ngai to in Germany tan hian goal ven him chance asanga ma se an veng him lo le pekani chuan chakpo ni sela Germany a hian siam that ngai ala ometi in an chungchang soizui alangai thawang Germany hi FIFA World Cup a hian voili champion to an nia FIFA World Cup a hian la champion ve mi lo South American ram Paraguay hi Boston a an ma chon don ani Germany hian an center back rim role Dormantana khelmek Nikos Slotterbeck hi an chhor thei don lova ani hian akereka liam aneya wangin kumin World Cup hi a khel chun som thei to don lovani Paraguay hian an midfielder poimo Diego Gomez an chhor thei don lova a chan chu yellow card pahnih a choi to awangin match khat suspend ania hei wang hian Germany a ma chon ve thei don talova ma se an player poimo dang red card choi to Miguel Almiron ero an chhor thei dona Almiron hian group stage a red card a choi ani kha ti chuan match khat remania Shem ato mangzawin Germany hi a ma chon ve le thei don chi ani Germany le Paraguay in ma chona a chak jok hian round of 16 la France le Sweden in ma chona a chak jok an ma chon don Germany le Paraguay in ma chon tura hian bultan tura ngai te chu Germany a hian Manuel Neuer Joshua Kimmich Jonathan Ta Antonio Rudiger David Raum Felix Mecha Pavlovic Leroy Sané Jamal Musiala Florian Wirtz le Kai Havertz te an nia Paraguay lama hian bultan tura ngai te chu Gil Caceres Velasquez Gustavo Gomez Canale Maidana Pita Cubas Galarza Enciso le Avalos te an ni Germany le Paraguay hi FIFA World Cup a hian tun ma in voi khat alawin ma chon towa chu kum sang ni pahnih World Cup South Korea le Japan ina anin thlen rom tum khan ni in khami tum khan round of 16 na anin ma chona Germany hi sikhat final chak hemi kum hian Germany hian final thlengin final a Brazil laka an tlomani kha tuntuma hian anin ma chon vele don taka wangin Germany le Paraguay hi World Cup a hian an voi ni in ma chon na tur ani naktu zinga daruk le chanvea Netherlands le Morocco anin ma chon ve thung dona FIFA World Cup la champion mi lo ram ve ni in Netherlands big hison World Cup a hian final voi thum an khel towa ma se final voi thum an khela hian atlom zoka an tang 5 veka tun thleng hian FIFA World Cup la champion mi lo ram zinga ram lang sarbera soithin anni Morocco hi Africa atanga FIFA World Cup khel tura in petling ni in African ram zinga footballa ma son chakberte zinga mi anniya FIFA World Cup masa sangni somni pahni World Cup a khan semi final anin pet kaya ni kha African ram zinga Morocco chau hi FIFA World Cup a semi final in petling thei om chun anniya anni aya African ram thleng sang World Cup a hian anla om ngai lawani Netherlands big hi group F a omin Japan Sweden le Tunisia tenen anom hawa match thum an khela voi ni chakin voi khajon neya klomi alavin goal somang khunga goali an chwa thunga point sari nein group leader ni chungin run out 32 hi an khel don ania an ma chon tur Morocco hi group C a Brazil Scotland le Haiti tenen om hawin match thum an khela voi ni an chaka voi khat vek don nein an klom big mi alawa Brazil laka phei kha chuan an khel pui hleya Brazil kha an tlom thelani
chuti khop chuan he Morocco team hi an khonga theina an nei sang hle Morocco hian group C a group leader Brazil point nei zat point sari an neya ma se goal difference an chiat zoka wangin chumi awang chau chuan table a pahni na ni in run of 32 hi an khel don ania Morocco hian group stage a khan Brazil ma chonin goal khat ve ve khungin ani hne to ka annuwa Scotland sikhat faya nein chumi zuwa chuan haiti goalie goal nin an hne le ani Netherlands bikhen an match masabera Japan hne zawlovin goal ni ve ve khungin ani hne to ka annuwa Sweden goal nga goal khata sopin Tunisia goal thum goal khatin an hne leya tlar hnung phuilo goal khunga boile tuklo team pahni in ma chhantur ani awangin chaktur zok orin thiam a har hle anol puya chuan Morocco ai Netherlands hi kanda sanglom mai theya ma se Morocco hi Brazil laka thataka game khel thei Brazil po ti boy hle tu ne leglek tu kha an nia chu wangi Netherlands tan Morocco hi an ol samdon lova cheswal theina tur team an ni chu wangi Netherlands tan hian film khurangai dona chuti rual chuan Morocco po an film khur angai dona Netherlands tlan malam player te an chuan na tha a an film boxia an team work a thatel boka chu wangin Morocco ta Netherlands si fiana haw tak an tlingang Netherlands le Morocco te hi FIFA World Cup a hian kumsang khazakwa sumkwa pali khan alawin ma chhon towa khami tum khan group F a om dunin group round na Netherlands si goal ni goal khatin an chakani khami tum khan tuna Netherlands team coach Ronald Koeman hi Dutch team a khan telin bultan tu zinga atel nge ngeya tuntuma ero Ronald Koeman hian coach ani na angin Morocco hi ama chon vele thung don Netherlands le Morocco in ma chona chakjok hian run of 16 na Canada an ma chon dona chu wangin a chakjok tan hi chuan quarter final lu chance a thazual le ome Morocco emo Netherlands emo atu zok zok po hian Canada hi chu an hne ngei tura ngayania chu wangin he mecha chakjok hian quarter final an lu zui mai abe sei omani team pahni tana bultan tura ngai te hi soikai vele ta ila Netherlands tan hian bultan tura ngai te chu goalkeeper a Verbruggen defender a Dumfries Van Hecke Van Dijk le Van de Ven ten bulantan arin oma midfield a hian Gravenberch De Jong le Tijani Reinders te angai te bokin anin kop le arin oma forward a hian Cody Gakpo Daniel Malen le Brian Brobby te anin kop arin om bokani Morocco lama hian bultan tura ngai te chu Yasin Bono Hakimi Diop Riyad Masraoui El Ainaoui Bouadi Diaz Unahi El Khanous le Saibari te annia Netherlands le Morocco in machon tur hi kumin World Cup run of 32 a in machon tura hian enchak omber pola ngai ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se